Turabashuhuje bakunzi bacu ba Iwacu Bikora Bite TV, cano twigaho utuntu n'utundi ariko ibimera no ku nyamaswa n'ibindi byose Imana yiremeye. Ese bimara iki mu buzima busanzwe hano hanze? Ku bantu bakunda kurwaragurika cyangwa ku bantu bateza amagini, ese ibi ngibi kera byakoraga gute? Tujye tunabimenya nyine icyo byakoraga. Ku bantu bakunda kwisomera ibitabo muzakabonamo kano kantu, kano gasimba kaba mu mashyamba. Kano gasimba rero, banze gusuhuza rero abantu badukurikira kuri channel Iwacu Bikora Bite, aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, turabashoje. Kano gasimba rero mubona hano imbere yacu, mu Giswahili bakita kakakuona, mu Kinyarwanda tukakita akabanga cyangwa bakakita intabonwa. Iwanyu rero sinzi uko mukita, niyo mpamvu nzaba ngo dusangire ubumenyi twumve ubundi kano kantu kakoraga iki kera, kasimbuwe n'ibiki. Rero ikaze kuri channel Iwacu twiyigire ibimera bitandukanye. Kano gasimba rero bita kabanga kagira uruhu rufite amagaragambya nk'ay'ifi, aba akomeye kubi. Uko ukabona gutya, kagira inzara ndende, gakunda gucukura cyane kuko gakunda kwirira udusimba dutoya, harimo ibimonyo, harimo intozi, harimo bino bita ngo ni inzukira, hakazamo n'imiswa. Kenshi niko gakunda kurya ibyo bintu n'imbuto nkeya, ariko icyo gakunda kwirira iki? Ibyo ngibyo. Kagira ururimi rurerure rero, urwo rurimi nibwo gakunda gushira muri ibyo bintu bimeze nk'intozi, noneho byo bigafataho kakabasha kubimera. Kano kabanga rero mu buzima busanzwe ni agasimba, iyo gahuye n'imodoka cyangwa ikindi gisimba cyose cyagafata, karizinga kakigira nk'ipine. Iyo kageze ahantu hasa nk'ahamanuka, karizinga, ushobora no guhura nako kamanuka kiruka kameze nk'ipine neza. Kano gasimba rero kagira ubwirinzi bwinshi, ariko ibya kera hari ibindi byagiye bibisimbura mu buzima busanzwe hano ku isi. Kano kabanga rero bita kakakuona, amavuta yako nakabonye Dar es Salaam, kagira n'amavuta bita kakakuona. Kakakuona rero iko na ajabu sana, ni mafuta yenye anapambana na vitu vingi hapa duniani, ni mafuta mazuri. Mnaelewa? Hiyo mafuta akora iki? Ayo mavuta ya kakakuona mu Rwanda, ariko nk'abantu bakunda kujya Dar es Salaam bakunda kuyagura kuko aba yarakozwe muri hako bahita ngo ni mafuta ya kakakuona. Akora iki mu buzima busanzwe? Hariho abantu bakunda kurwara icyo bita tetema. Abantu bize mu mainternat cyane, tetema barazizi, handi umuntu atitira amaguru, umugongo ntufate. Ayo mavuta bita ya kakakuona, ahantu hose mu maduka ya Tanzania ushobora kuyabona, na za Goma nigeze kuyabonaho, ko n'igisimba ntabwo mbyibuka neza, ariko muri ibyo bice akunda kuboneka. Ayo mavuta avura umugongo,
undi wahitamye. Ndi kubabwira akamaro k'ayo mavuta na kano gasimba kuri ba bantu rero bakunda guterwa na biriya bintu, akavuga ngo dore ibintu biraje, ngo dore ibintu biramanutse, ngibyo biratambitse, ngo ngibyo, akavuga ngo abonye n'inzoka, ngo agiye kugwa mu kiyaga, ari kubona ngo abantu barimo baza. Rero aya mavuta bita kakakubona akunda kuboneka cyane muri ibyo bihugu, no mu Rwanda ushobora kubona nk'abantu bakunda kugura ibiti iyo ngiyo Tanzania ashobora kuba arimo, ariko aya mavuta ni meza ku bantu bakunda guterwa n'ibyo bintu bya kakubona. Iyi ntabunwa rero uko kera bayikoreshaga, ariko turabwa n'ibindi bajya basimbuza. Intabunwa, hariho intabunwa ubwoko bubiri, hari iba mu mazi, tukagira n'iyi ngiyi iba mu mashyamba kimeza. Ntabwo mu mashyamba y'amatererano aka kantu wakabona, kareka. Iyo ugize rero ugasanga ahantu kasaziye, kakasaza karipfishije utarakishe, ukibonera aya magaragambya yako, aho uzayabona uzambwire. Utazi umuntu wakishe karipfishe nyine gusaza kwako, kuko iyo abantu bahohoteye ibimera nk'ibi ngibi cyangwa ibiremwa nk'ibi ngibi ntabwo aba ari byiza. Ariko iyo usanze ari ahantu kasaje kakiviraho ukabona amagaragambya, bakunda kuyakoresha. Bakoresha iki rero? Fata icyo bita uwo murinzi n'umunanira, bakajya bagira gute, ukakoresha utaha mu rugo iwawe. Icyo gihe nta muntu wongeraga kukurugira urugo, kakakubona. Ariko ibyo ngibyo byasimbuwe n'ibindi bintu, byasimbuwe n'icyo bita igitiritiri. Ariko abana uko isi igenda ihindagurika, nuko n'ibintu bigenda bihindagurika. Byasimbuwe, aka kantu kasimbuwe n'icyo bita igitiritiri, kugira ngo tubungabunge ibimera n'ibiremwa Imana yaremye. Akandi kamaro k'aka kantu rero, iyo havukaga umwana utavuga ntavuge, wafataga amagaragambya y'iki kaka kaboro ugatwika, ntabwo gapfa gushya. Barangiza bakongeramo icyari cy'inyoni n'akandi kantu kamwe k'umuntu wavukaga atavuga. Akandi kamaro k'aka kantu akabita akabanga. Iyo wabaga ugejeje imyaka 50 ufite umugabo, kwa muganga mwarisuzumishije bagasanga nta kibazo mufite cy'urubyaro, aho niho ruzingiye. Ese gakoreshwaga gute? Barebaga ahantu kakandagiye, ugasanga aho hantu kasaziye, utazi umuntu wakishe. Ni nko kuvuga ngo utazi umuntu wakuroze, kukuzinga kutabyara kandi ufite urubyaro. Iyo wakica ntabwo umuti wakoraga, wabonaga ahantu kaba wakoreshaga aka kantu bita kakakubona. Iyo baga bakuzingiye iwanyu, ariko amavuta ya kakakubona akunda kuboneka pe. Noneho wafataga amavuta bita kakakubona ukongeramo amavuta ya barene ku bantu bazingiye mu ngo zabo. Aka gasimba rero iyo ufite ikibazo cyo kubyara, upfusha, ukabyara umwana agapfa,
mu buryo bw'amarabiranya azize abagizi ba nabi. Iyi kaka kubona ikoreshwa gute? Ku mavuta yako niyo tuvuga. Ayo mavuta uyafata ukashyiramo n'icyo bita icyufu, ku bantu babyara abana bagahita bicira. Rero bakunzi bacu bikora bite? Igihe mbonye umwanya nzajya mbabwira icyo intama ikora muri iyi si. Ese ni intama gusa, inka? Ese ni inka gusa mu kunywa amata no kurya inyama? Ese ihene? Mbese turiya tuntu n'utundi, yaba ari inyoni, yaba ari inkoko, ese bimara iki mu buzima bwacu? Iyi nkoko ibitse izi saha, iyi nkoko ibiri gutya na gutya, mbese bivuga gute? Reka twigire rero utuntu n'utundi kuri Iwacu Bikora Bite TV. Nimba udukunda ujye utwandikira, usharinge n'abandi.